Isang triple yaman sang kabay o ang chay karusian buyak yas nga kan mor mi chare chay buksara kada yang chay nan bukan melka kakana bukil maisak me korus me an yas nga kan mor me korus song korus me an yas nga kan mor achay buko achay tama ka chaylen tama utang koneng chaylen genuya chaylen kap ngaku amen. Jalan kap nga coach mawewe kay makasambal ben es nga kan moral mi chare mo mi chare ran mod mi aja bela chan so mawan belata mi aja chan so mawan kosanedi mi aja chan so mawan memorki tame kapayang coach tame eden coach kachin ko na bata kosanedi ong omoy maur obil ong ay maur kabayong komoy o kabayong ye baya kagchapel kolokol cek tes ngakan mor pun mi cara aja dari iman belua tu kan main sang kapon rawat chailan beliau bana ngapa ngakot ngapay main sang mawong chai korusian kalangan ng kauno poya kaya ngakan mor iman watong chai chenan bukan luk sa kono mami nong buk sarawin lo kaya bombe poya kaya so buk saraw lo kaya bombe rei pang watak lo kaya wai ibang watak lo kaya ang way iman yata no kan bilyangnya watawat pwede kaya kasampal niya sa mga child banggan rong masa dan god kaidan chailan ja rong masa no aku chailan bilang yan nanchiyang kauchiyang kachailan kan yatan kachailan kauchiyan chailan kan tatongki ta chailan kan alabay na chay buksaraw yo kachay bilbeng watwatak na chay buksaraw kan po kachailan na sa mauta na pung ako sang nan masa dan god deso Hari kalangan kau na main sang kapay sarapin mau pepsi na kalangan ng kau no kaya maur kapag giyang coach kaya karusian nabili pa na para watch main sang watch ong ni masa ng coach hari bang watak lo kaya ang way ay mempagita makabilyang niya watawat lo kaya ang bombay maminong buksaraw yan lo kaya ang bombay bilang buksaraw lo kaya ang way bilyang watak pwede kasampal yan sa mga bang kung watak masa ng coach pingo wag ang bilyang kadete may pulsanan masa ng coach Arnan lu kaysa ko no radyo kaysa tuaw ko dilalal salisa kayo iman watak tra store me nyan sa medyo ko tay kan rong choror dari awiya me ko chiu me yata no nanay kan rong choror changala nanay matao po ko rong choror an sawo apos chikong watak puk sarawi ari ngais chinon we me nan wasat nyan sa me Nyatan anso merong choror kung yaw mie eten ol kapoy cebang watak nan buksaraw nan bukan lukay sa kono isak tuwal silisa kayo ako saya there was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day mawawag mio wala man makapoy olo niyan so akan luko me bonin chanmal borere algo kung borere o yadano akan likawi lugo makasalal lugo o bilkan kangkang mga may nanembaliyo an sa karusianan awasaw but there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate. Amia wala man masamaya magkiliya ba bilmiyong bosa litar burubong kiliyo. O iyagan mimini kalan numan ol kapoyabo. Dawasanan ol kapoyabo wasang kausan. Reza kayo dame. Desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. And dame niyan so Lazarus pilkemini kailan naman ol kaboy-boy akin menyang kang tame mi bonan ol kaboy-boy wa chebel hello Susan ari akin menyang kang tame mi bonan ol kaboy-boy wa chebel apan tama ketikan bilkung goto bil chamo awla kan ta kliyo resa kriyawan ta so it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Rira ko Rosmela. May isang Mary. Kamera ko Rosmela. All masaway mamela. Ri natanos John lang ka na walang iren apram. All ka po mela. Rira ko Rosmela. Risak siluwanta. And being in torments and Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Ari tama ko siya wasanan rajik resak sulu resak bayo and tama awol
may isang malor na and all may yata no all magabuebueo kola na wasam kamatak ta wasang kalogolok ta wasang logolok loud ernian so may galang lakilang Lazarus miren dano miren yata na pram and dame pagsawas ren pagsawas la na lukwar ta warta ipagsawas ren papa priam dano have mercy do ache yata no pakayela ta dano check yata insano kunya tamas and dano kataroto Lazarus puen katusen tembe ang katusen tembe ng bil o kitambo ang laweo pwe wasame mimieo mainenenda ainen ang karakar o inen ang kamatak nan wasame mimieo ari and 25-26 and but Abraham said, son, remember that in your lifetime you receive your good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted and you are tormented. And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. Ardama Abraham sabangi menda adano and that nebuchakam bok liang asome adano chay ganinda son address o aramas me chay ka sambalki da mia child a child check ta child insano ki amor Arian dame Papa Abraham sabangi and dame nebuchakambok nana cha yadano nana child in your lifetime years nana mamor pon samba ka alede song kabay korusia ka alede song kabay chocho ri edano Lazarus alede song suwa chocho nan samba de mamor ke de lulu sang de bayan de mimilanan song suwat the song chocho me apal kun lelong nana mor nan samba. And while you were comforted, but he was tormented. And now, and the Mitch, and the evil things, and now he is comforted. And the Abraham sabag da Mitch, iyawut minan insanamaw, ako wakawut minan lokolok. Rezak wanawa ako siya apileo palasang mogen wasa magchay mimiyej mia leptakan wawe makachore chay basang wawach makachore chay basang so chuma ka ko sang rech ko wi rem o chuma ka ko sang rem ko to rech Rezak suwanda. Then he said, I beg you therefore, this is the Mitch ol kapwepo mo pureng kasay, and then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house. For I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. And dame niyan sa mawal ka po wrong tama Abraham ko saya makosaya may sujama ka ko rem sujama ka ko sang rem ko to reg ay me out pagren Abraham ta na papa Abraham katarala amen Kadaralaman ng samba po agriip chak lemen memin don samba ari iralang kate po yang kate yung rail wasa tuen dama wiya wasach po iralang kate yang aluto na almay kito laleo rende yang ko to wasan lokolok wasan lokolok that place of torment machabang lang uta nagasambal chana na metawe nan buksaraw kat kada deng child maudan abamia ansou yu bangoto nan rana kan me bangoto me kebang ko choror basang Mensang mau Clara, kebang ko choror pasang rai kan mapigil sa walmang coach masan panggola rin kauno an ke insana matal kommal ay rai kan mapans dan sapsabe kiyang masan ng coach irai panggola nan wasan lokolok so rinan wasa takat kada ding tramol ko puebo niyan sa mamibon samba et inan ng kapuebo inan ng paya mau inan ng insana mau me korusian eyang kita me korusian eyang enjoy bon samba awan taman yan sa mira koros mela pagchay koros yan pamela taman ang bukan ng Ecclesiastes 2 sa kosaya tanan may koros yan mapayang kantiar kan ya dano wiyawan am kakarusyan kung wiyawan am kakarusyan po ego wasa magchay karusyan ko wala yan ang so to wasan tatok so to wasan plan so to wasan yata yung songon ko sandi ang so magchame sampan sampa so lara chay lan so yata chay ko sandi do yata chay plan do yata chay pilipil ari makarata ka sambalong chay niya chay wewe ganyan so mga asngagan more mimrem Namimire, iyan so mau magkachailan ka kuya ta chay pilibil. Nang karyaw ang koranch wano irachich kriyaw, kung saragada ding chay may irano match, iranang kolor. Mawat ki ranach mamiyacha achap ansong pilata.
lakam balik just sam tama na auto ban lakam balik muksara ba kada den child jam lakam balik just ka just ka suway ki lakam balik yaw se bang ko lakap ya tay bang ya lakap pwe kita lakap se kin chala la to ranach magayan ki den kuma chailan ki nana ji kresak tu wawap ansou me olo ol ko boy purem bak paklare na pram en katarala emen en pakatarla bon samba pwe kriya men min bon samba o iray lang kate riap chak limen pon sampa orang kate yang wait lan anal me kait laleo terende yan lalla na wasang kalogolok tala wasang logolok me inen maskala ni ansou me minan wasaw atama na risak tuwaw puksara masan yung child and Abraham said to him, they have Moses and the prophets, let them hear them. And Abraham sabangi pasabang ngayon me machaba medawela apung melel o inanensan salamaw. Tama Abraham sabang kita na Moses mi Israel o Israel so ko takan mi Israel ni samba may tang Israel and wrong Israel and tama just lisa ko and he said, no father Abraham, but if one goes to them from the dead they will repent amen akamay amen kapunga yang Abraham so baba Abraham pwede ma amen and tama pwede ma amen banggola Israel niyan so me bang porta sanga mela to podi sana na so apkola kadede yang rail utara pangalula utara pangalula yech pasabang makoyang koyang ol kabebo na rajik silisa kayo and the body said to him, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded through one rise from the dead. And tama Abraham sabang yang ol kabebo na ma rise o wrong Moses o iray so jorong so ko pakan raso pambil mokitiki raso pambil ane ma emen aramas etano porta sanga mela o kala patang hiray masa ng kotro ri ina nang kasambalong kachan niyan sa machala ng geso kan morpon sampawat pwede kacharong orong masa ng kot iyan so maun kau na bata chamor kajaw yorong orong masa ng kot lang karos da chabliang bebe yan masa ng kot da kajagilang kalangan ng kot po na chamor res nga kan mor may micherecha anso magchaban lalang nan so chan song galula Ola songan song kawe yang Abraham na emenaramas pam kotasang nan mela tem portasang nan so ikola bataki yang masan ng got kola bataki yang railan reutan rabang galula ayach may imen watong chailen pwede yan ng kasambal chana na weki tama Abraham sabang gidanes marble portasang mela Rashipang kak mo kita ray mo yung railang lang rabansh kak mo kita ray mo pagkita kachala ramas achay mata menen jojo kachay mabilalakong kachala ramas malalakong jeka kawe wasong jojo amara mas man ba mela kachala sa mela isartian ang puelo apil pura yung portasan ang puelo ko dapat aki yung chay masan ng god kachay bambulut kiyang chay matamataw nan matamataw kachala ramas chay kakil yata sa matamataw menta ako yung mga pulang laba mela pura yung portasan nan so ribe imaman ngay mo kan may bambulut mo may tayang yatanuya insa na ibambulut sa nga ramaso kachay malalakong yata chay kawewe lalakong yata chay kasandi lalakong kawewe song kan me yatano puchalan kakuya kita chay men excusein magchalan ka derong masa ng kochan sa watch ari imang kakela kay chay te mawatong chay iraw watch po kitame all ka po ulaleng and damen samba uyara mas man magapoy uyara mas man may bayamaw uyara mas man may isa na mau Ramas man enjoy enjoy paikan korusian all Lazarus matang Lazarus sa mo wala man Kiliyababil and his body was covered in sores. What kima kiliyo tan ruburuba bata wala te umpo sabe. Nanan so me mimpon samba ebil lokolok pagkita klang kasambal nindu na champion samba mau magjaban miminan irairan discipline te irairan paloga balwara chay kachnin samba o chay gola yang komal nan win nan lang te yang gola na wasama mau sang achay ban win insin sana mga pon samba ko chay limula ka rusian bikola nan wasama makamataktama on kaboy ko kasaleta mawasama mimiyo kay daw masaya makansa na makabang watag na ni rajik yata no
Reizak payo, and dame. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. And dame katardo Lazarus po yung katu sendembe nan bil o puligdiam bon loweyach puegi, and dame for I am tormented in this flame, and dame utan ilokolok nan gisniyech flame chekos kasi flame gisniyech karagar kuchay no kon bangola macheban uta cheba ta chailum kuchay no mun bui ka beta umun maya ba ansou machebang kung edano arriba sang raso bocay lang kakilong tama cheba no mun lale ko inanan karakar me karta chekin da dong edano yadan juga macam ada orang hiko juga arriba sang yadano achail umgaw ari ima karta chekin da dong pueki enuyada en chailan do sang kesini puede kamasak de achay de masangkila anasa matawecha nan dame edano dame ulka webo kasaleng child and kwatu je sendembe nan kwatu sendembe da yakacheban kesin sendem yadano sin sendembe ang kwatu nan bil ko tabon lawan aramasmen memimin ang karakar pueki ansou makam nang karakar utana pa ansou me pulchet tengo abil matagang ta iwa na lokolok ekische kansana mawa anane en kak kren ekis lomur bila bon laweo ari and there we ala me coach makchailan la machay banglang we have been more in samba kuchay changalala kuchay lari puen kila wo bebon se masan and coach tabla puen kila kuchay len belbelian masan and coach tabon kila kuchay len insen ki we insen ke masan and coach we ki euran masan and coach magchay melan rong raw mo chime bambel pen kate kata chamor masan and coach magchay rong raw mo ime bambel kate kata pen chamor euran adame ka sambal kuchay len che kata kuchay len insen okita pueki kuchay we ke ma buksaraw kat kate yang child mianan lang makacharong orang sang niyan sumajaja kota an sumajaga niyan sarawda an sumajabil kanyan bache ang kaudag wasakoros magchakola ang kaudag tayo makabilang social bilbisang momot sa tama kachikadalale udan agan miya batakpen deep miya batakpen kalangan ng coach miya batakpen limbagong coach miya batakpen nalang miya batakpen arima kapkopure yang sang niyan sumajaja kota lalbilel rang wachablo yorong oronche masan bukat socho wakla arid lakam pali masan bukat shibamlo wakla Stupang wakla. Masanan got so taken wakla. Masanan got so taken chokla. Masanan got so taken sorala. Masanan got jubilganyada no irirla. The sujak jashka kirasala masanan got. Masanan got a bachabach. Where the got e bachabach. Macam lang nang bukan Ibru isak silura jejak walu and dami Jesus Christ tu dua aja ayo rawat lakap bil bangko kola aja mawewe ke masanan goch macharong ran yo masanan goch macharong ran watch masanan goch macharong lakam bali o lelau ke jakasinen tamon Jesus ta umon kauno macana lakatek ben tamak chaw yain sa bolemang goch masan macharong ben sambawat abambil tu dua aja abambil tu dua aja ari all ria manage ka saleng child euklel ni ko siya ninjabi me ansa may chiki kan rong choror akiyang atanol ka boy nanay che buk sarawiyach so cha atanol ka boy ani ama cha bang wadak nang buka cha kos siya cha atanam all ka boy o Lazarus all ka boy I epay mo ban samba Lazarus epay suot ban samba o loy sang song-songan niya no kapal me milala ng samba ni mulaw and kame komal mi wasama mo mi rempa papre en bluyame ang kakela kong komuyong makachakolokol masa ng gotran which nanchiyang kachangeti kadepang mo iteng masa ng goto en pilsang nan bemon kadepang mo iteng masa ng goto en dosang do na chamong yung kadepang mo iteng masa ng goto en rirlasang mon masachaka anso karusyang kachang uya kilkilang kachanan masa ng goto nagkachang uya upa daw uya pepegiang masa ng goto pepegiang masa ng goto so macam yang kau na chamor song mabuk sarab kada yang China so na isak lemau irajik isak payo irajik isak lemau na chabang wewe kita masa ng got masa yang kita wegi utana ka sambal chana no wewe ki and so yun magchabla tak cham kachan papa kau no Tang buk sarab kada yang China ang bukan so na isak payo isak lemau and tamemen me pagongnya utambang kapweda ay masan kan Jesus masan mo sa
mak chau ta mele limpe kong kau no chabayang kapweta masanan got kaide gunche kchan maur masanan got rana chala kapso weo ga machaba mu yam maur masanan got nan ram karusen magjamin bon sambawat niyan so magjabelin sana mau niyan so majain sing suwat niyan so magjaberen an so magjabel so jamemberen an so macha mong yung ka sana mau an so macha mong yung ka pisan suwat de an so magchalo isang nan kapay da chabelel sanang kabwal achablata baba kau no achabam kapweta masanan got abang na chamor abang gayuna na chamor mawewe gama esibang wakila machabang wala gala nang bugan ecclesiastes lemao ira jik ego te ka kwatak pen ya pen ang watawat apnang wasaka banara la beche boy ko kasambal ben ino magchawyata ansa magchawyata cha ino yang ka na magchabang nya sumpa ba coach kay Esto in tamak chanya ta cha ino ranach alakap makasan suwat ta kasela mo na so eko siya me makawya yang go tra mo no matang kapayata makawya ta mo no wang kau na makabaw nya sumpa ba man nanchiyang kapayata nyan so makawya ta mo no wang kau na kadew yara mas payboy me baw ta mo no ranach alakap ko wakatala nanchiyang yata kapayata mo no ari en ekasambal long child ba anso karos magja yadanong masanan got and men kakela ka tame no magchawya yang kau na ninja nan so magchamay yang got chamoro ari en ram karusian ang bureong kachaman kin gjail makolokol chang masanan got lel nimi irail mabanyan so ko nan lang kolokol chang masanan got na ne we ran magjail melan mamot pon sambawat imogan mabang yang gjail ko borobor no utang kachabanyan so ko we yo amak chabanya tano yata achapilibil daw yata ko santi rana chala kampal gjaw kadala kjasola yata no kjachakachiyasang tama kapay me ko na ong kja tama kapayong me ko na bong ko ngai ari en wiya men kagelak yo ong kja na kja may diang ka na chamo ranwach kja tuwe je Lazarus may charcha malogolok pon sampawat ap ko na batamor pwede away me pon sampa this is just a temporary life we are living in this world that is passing away machabang lang out ban samba Rangwat kakakpaintam tupso makapo lakam balya choklara slaw ya me got kapyo kabilana point tabile usang me kapo me got makapo gita there is a time limit on everything in this world me expiration date bon sang correspond samba me korusian in samba niyan sa magcha chaya tano ibudian bon samba ebil inching dear table kelel dear ya tan so ajan so mela imanana ecclesiastes silu kada de yung child eulelesak makabang watakwasa wanta irachijike wanta me there is a time and a season for everything that happens under the heavens in the earth me karusian meyer kasanti ansou ta arian double mian son ibudipil mian son mela ari iyo me coach manan bungan ibudio mela tamak chawya nga chabil rang karusian inenang kasambal boy ga makchapan metamatawan loud na wa chamor nan ewe urana na chamor pon samba makjaban madawa mau achabil gang karusian ging kono kuchataong lakap ang kono kuchataong lakap achabilata chan yata no uyata tok mau ranwach lakap chayam bayang mau kuchain sana mau Machablata ranwach kuchan yata no aramas mawong mechekan ta chang katokong mechekan ebilkareta miela benan bungan ko wala cheyo eri songa rusian magchablata bon sampa kan mie kamao ba mie kaswat bilibil machay koskosaya machay lang kauna bata chay mo ong ran ang kadate kahit kan me ko chi machabanana ng mamalaki de me ko chi machanana ba bon sese de me ko chi machabanana ng matongki apan so karusian magchablata kauna niya na chamor machakosaya kan na ecclesiastes lemao me eutanay na nang kasampal yan sumagchaw yata cha bilibilin babakot kachan nanchiyan babakot nan unsak na chamong yan wana chaka karusian kaidan chapiyata purasa nga chapiyata o kaun sakela mamorgil law es nga gan morach ko sang gajama sa sila kakapung akot pon samba ap chabanut kapung akot nan wasan nan mol sarawi mole lingan Ari iyo me coach me udana nane bosa ne ta cha mo ran watch me and so you mak chapla ta pa ba ka unot yan sum chapla ta cha mai den go chang kaun ta cha mong yong au dan nan chiang quality chang masanan go to ter mai den masanan go chon do la sanguk iyo ka ke lak ma ko yang Joshua yan so me Moses mela coach plata Joshua me banud walian de Moses kalway Israel men Israel kan ong nan sabon ni no na makabangatag nan Joshua wono lel duaw
kapkapureng kelail komat jika kelail komat maca beli-belikan sapung ranso karusi ne banso macam belada sapung akmiela pe kasal recha anso macam belada sabung abel miela ada na masabuek anso macam belada sabung dan anso macam angani ada no kawela tama ja pelatanin cabe jamba ba kauno miela namanya krechail miela namanya gosla man jalan komat ke dama cai kamelele ari anso me kapureng match kelal komat da kelal komat o masanon goto en ya pulipul anso korus yang kan ye leso sompong in rano ni pong nyanso me masan bukat koko yan Joshua puya ke coach mangi nyanso me cai banya da no mai tiang masano en sola kapurupur yang nana chamong a cai mongyong ga uya mongyong ga mawutuk mongyong mawutuk akin inangi tame sampa anaki o mongyong mawutuk tame kunya kalap wak-wakan akin wak-wakan takseli ari ay sama chamasa ng goch pulipul na chamong yung anso karo sa kakangakela ka pilata tame tano palingan na chay kach pangkak maurki da tame bang kalingan na takauno ari ay nanang kasambal ang kuchan yan sumachamat matawe bilibilo kasambal awang child mak child second chamoy tiyang kaw na chay maur dano soy po jenda soy buko soy botches uyamen karasarasyu de uyamen ya dano it's a parable for us to understand uyamen kawait mau yung child machalanana matawa aramas karusian may budipon samba so charamas man maur chay mo kada ibanta na child mo nambok sarau ko saya maramasyar yamen me iray me morbon sa ambacho sora yang kokolaren kauno Inok o Elisha ari amachabanu ko saya child and rambukach child wewe me anso you may puti check celebrate kapangako watch pamier na chay sari abel anso marmas blikin mela ragan mala ray mela chay blikin sang gila tamay ray mimilale taray mela okay me watch mo check sang ko puwe ko chaso cho wewe ki magchabang pureng lang ray kaya sa da child wewe ko mo chay sila bang pureng chuang aramaso check sang ino na kain sing suwata kapacho mo chay sila bang pureng chubene ari tamas story nan Luke ay sa kuno kat kada deng chile sa tuwal silisak riyaw kat kada deng child me elel ni monanso elel anso may iragoresmela puede que sandier magchay ka Rusian in sampa chay ban iputi o beleuran chay ban belme sambon sampa ari achay ka na patabon sampay na nang kasampal puede palio wasa magchay ban lelang na neo mon silang kau na lakatik pentamang chay uyayang at chay more pon samba na jalang kilang tame ya dano kaunte tame ichi no one Jesus ong chay nan so na isakpayong eulal riyaw makat kada din chay Jesus pe masani machalente masabuek te chalente do not fear chalang ka borobor ko chalang ka borobor ki wegi abang kola abang kachla o kauna bata wasa wegi nan chempasan sema wasa me berachotra mi abang kola kauna bata purado pang white child ale Israel kan anda wuk Israel kan meta sabal me Israel kan me wi kolokol sabal me masano Harumak just like ko na batacha more pon sambawch achana naglang dia nan storage ang prem metawe uya me ko chmacham pangan balangan achaga kucham prem klang dia nan kasay watch nan kasay watch me sansalan lugay sa kuno magcham prem ko preta chamor prem lang atama yawa sa chami miran watch makjayang mimina lang gola mela sojuk ta chayang mimina lang golang no sojuk ari puksarabil kada dia ko chay janan so ni sa pai wono me alje watch me bangola rengot sam Jesus pe masani me email imamor so cuma kakolaran ko sa maso jay ari escho ko sa yame acha belian is magchayanggaw is machakinyang isaraw te belian lamalam te ya tange kan weban sampakan me chay bangak wait lala te alulala chalam bangak yang an ko so yo jawasa and buksara ka deng chay Jesus kaleb macam paglang nang kayon son iralaut lemaw iraje kay sa kriyaw buksara ba ka deng child me Maur sojuk sangat cerai sabol menggochier so memen man ke sabol menggochier so Jesus Christ an ke maur sojuk memen maso chang ke sabol menggocho ye Jesus Christ abel so chang an ke maur sojuk ari imang kongong ay ke child te men purenche pangan ken ke child ran wach mag jasai chu ya ta bil ba ka no ayan so mau ran wach anso maung ke child wata try mo ran ka no kalugila de bachaikan so wewe ke machay ban ya tenen pe kumang rana chala kap chobrang bukata bachakan so kalula wewe ko waliakap wewe ko so peisang o udisang
sola pura lang dame kacay po to sang lale Arian sa man chay kalugi lat ba chay ka na chalana wewe ka mak ino ang kaunong katail mag mi kayun so ne utuaw na chabang wega dat ba chakan ong kauno and dame bang yo yam pung apa mag kayung chay ba chay ka na bang kamakale kay kachay sang at chay wiyo sa pung kan karusian ari ay nang kasampalong kajan ninduan at chami at jes nga kan morbim recha tama apram ko sa yayang ol kapoy Tana Israel riyom ko Israel eten Moses o sokop kau mimre Israel mara socha man wrong de mara socha wrong so Moses o sokop kau aras chibambel makit kita de persuade lo kaya wayan ta persuaded Takoch persuaded yan sa makarong me coach you rong me coach you worela akan gamagad lalaman ang wakadala lama Ari tama buksar ka dede dene ma Israel sochorong Moses Israel sochorong sokop kau aramas man me dano purdasang dano kosang nan soso dano purdasang nan soso bilban sochokak kamakat Israel kak wakila Israel kak aleta Ari iman bilbangan kang kacay poya kes ngakan mo ram chare chay ranwa chak chay lam bilplata chay bilbil Yadam bilibil, yaday bilibil, ranwatch. Mak chamay diyang kao na chamor, kachakalokol chamasa no, nanchiway, kadeo chokatisam. Amaga aladar masa ng goto, akabil pureng purala, nanchiyang pureng kapurey ko to, tango pureng kao no. Amaga saikin chep akayo kamoy diyang kao na mor, ranwatch, eo, kasalaben, limbagong goto nguk, kaya kabil pureng rong, Kalangan ng kauno nga chamor, mes nga kalmo mimirem, kabil kau ya dambil ranwatch. Plata ranwatch pagang kakanda, mo itiyang kau namor. Kaya dagan uyaban eweo palimegan. Puksarabing kada deng chanan so ne sa kriyaw, eriso, kay maposan lar, o kasamoyer apkach kiyang repung, ang uyala sa palime. Ri puksar kada deng chay, memen maposan lai, memen maitong ita, memen kasamoy na namor, awala sa riyang coach. Makasaykin siya yung sa riyang coach ranas, kawya chak kapagapagong coach, ranwatch pileo ran mau, and bilbureng kachaman gan kachay, me limbagong coach niya, etutuweche. Awaban laleo ran, me kachasulapan ang kiyan sa umang plata. Eri, ansa mes nga kan mor mimrem, tansa makawya me mor chapon samba, yadam bilibil ong ran. Yadam bilibil ong ran, pagkita ay ng kasampal, mor sojuk, ikar pang kray sa kashtapon samba, ma kan miya bon at chamor, kachangkak purada bangko purang kauno, ok chante yang sosoki, wasama kauno bata ong iwunjiji da setan o nakan. Nakan men kalokolok. Chechiyang kapagpagta chaylan yang kalokolok nanel. Kachay kapagpagta po chaylan uya. No, Joa Melalen, Wayne Gorge. Ari, como yung ngay chan yata cha bilibil. Yata bilibil yata bilibil. Lazarus, kasalayang child, me anso me bon sampa, elokolok, isang kapal, soma, paluare, soja, insanamawan, so Rusian, up, so ko weyo, me kommal, insanama, pepol miye. All kaboy-boy, embon samba, kaboy-boy. Song koros me mau ko mire. Song koros me inangi mire. Song koros me yadan ebil noro kabil mire. Ni mulaw, lelwasayo me peini ko saya, me sentimpe katunan pil kitambon lawayach. Pwede wasame ni miyach, minanang kamasik. Eri, chande yang minawasa kamasik, chande yang minawasa lokolok sautuk, chanana Christ, chanana Jesus, and we ala chakaun, chanana Jesus, ponyala chasongkomor, ok chanana kolokol, nasan makoyang kachayaro, ok changak yang betalong nanweyo. Amen. Kalangan ng watch, kapag nga kalangan ng kauno kaya chay more korusian, kachaylan blatamao, yata bilibil, o changa kau na bong, tama bang ko tamuri, na tama ko tamocha. Changa kau na bong, tama ban lelitong chay uran. O kate kasela ang bosan Christ. Kate mo idang aramas, ambil kareta ang bosan na nabang pachikikla. Kate mo idong ngalan aramas, ambil kareta ang bilibilen, ambil purala ambil atame coach masakanakan, tame coach me ban kare yang kachacha ban imilanan na wasa masakanakan, dan wasang kalolok sujuk,
Kada may dong sambawat ambil pitia sangcha tama ko ko tomocha. Pwede melel miya chelo mun chiche me bangin songan berapa. Ap tama ko yung ko sambalo makabila tayar kola de chang. Purala na naglesiasis limau maka uya tamo na wang kauno kola de chang amo na wan. Kada may dong excuses and kareta kachia sang kabay banda makabila taran. Amen. Ar kailangan ng gocha kailangan ng try karusiang gocha ngaching kabeta try more latang mau na namor ran mo puchang aksosogi me dampel mau. Amen.